O te o wholofa ma whaatalo whaatu Samoa I lau whaafafonga le nei teimi o lea fiafi ina ua tolu ma le afa minuti ua te ai le July 5 I le tautua whaawau a lau BluTV. Ai wese foi o le poro kalame whai o le nei fiafi o le taute iae ma le manuia whaiva si o tātou o tino o taute iae ma le malo. Ia taute iae foi ma le fia. E le nei foi a fiafi o le aso lua aso mua o le masina o Novema. Ioe tātou patipatia ai ia le whaafeilo inga le masina lona se furu le tasi o le nei foi tausanga lua velua se fulu ma le lua o tātou whaatu le masina lona se fulu wa foi o ke topa wa alu mona le lei maniona masei o afo ini mea mana na ia santi tupu ia fai maula e awa le savalinga o Novema ia o afo ini wha le tonu santi tupu ia no toi foi le moana sau ma le moana loloto ai tātou fusi le fau ma lo tātou te o ai faleseu ia masapi ma o malie le alofa ma le anga le leo tātou ma te sili le langi ia ua lupe savau ese o le o fui fatasi ia o fai fo tātou toe a feilo ai ma mulu au foi ia me se foi o tātou militino I lunga o peau ma ngalu o le ea e anga I le whaawa wina o le prokalame masani le afiafi ma le afiafi. E wila mafo iwa, tau vai se unga aso o faisi umi, I o vai aso o tātou le toe mafuta e tusa o prokalame whaawa e peo na masani ai. Ia ai leo toe nā ma le laina, pei fo na wha mapu ea tu e nisi o tua whawhine I mantou prokalame o le lava yaso. Ia e tu ua nisi me le lei ono nisi fo I fofuanga le lei o whamunianga lea tua. Ia o le whalau te rina lava fo I o le au nanga ma le tautua. E ala fo I nisi o fofuanga sia mantua o ngā o lo o whaataunu. Wina ui o lea. Ia mua pēr le viinga ma le whaapolo ma le whaafitai o le whaamanu. Ia ma le whanetanga. E lo tātou o tua o I o le mata I sau fofoa. O ia na whaia oe mau. Whaia le langi ma le laro langi tātou whaafitai alo nanga le lei. Ia le fa o toi va ia tu sulu le tino I lunga ia te autou o lo se sangi fa manuao ma o tātou a le anga fa tasi fa tautai o vasa le dei fo ia viafi fa tai o te mai le tu o lo tu sui fola o le mai se lo nei o lo vai to o na le Asiata Pio Vaoliko ia le fo o toi se mai lunga le tātou fola le dei fo iaso ia wale fa o wino le tautua ma le au nanga a lau BluTV mai le au fisa au tu I nei manukau si o mātou pitonu I self au kilani au le lei o le fatu fo I lea o le pitonu te leo o kilani. Ia, feo yo le tala le lei e bese fo yo le tohu pai sina o le ngā ruenga le tua o le ngā ruenga pa ia o le ngā ruenga o te tofi ei o tou. Tala whaauto ai le tau tua e le aso ma le aso le tau suino le puwai o leola whaatalo whantu ma o folo whantu Asiata I so o se whaafia inga taulangi. Whata whai taulanga I fia, ta maa whaalea nganga, ma tina whaalea nganga, ai maiseo missionare, ma le to tele lava fo I o ngā ruenga le tua. Whaatalo whantu ma o folo whantu, o a mai le tautua ina o le ngā ruenga le tua. A talo fa abitoa si o ta maa whaalea nganga, le sunga pasta waita whata ma le whale tua. Ia melody, ia me se fo I o le, si mantu e kale sia le Victory Power Ministry. Ia bani nisi lavo whawhia ngai tele, o fo I tele le tamaa whaiwhi au. A talo whatu fo I ia e le fionga e sunga le whawhia ngai ngā, le fionga le mabu o le tuiana. Ia le fionga ia tu inga mala, por sunga le whawhia ngai ngā, Reverend tu inga mala. Filamoni mara wharetua, ia le nai mafuta mai nai West Auckland I Messi. Ranui. Le mafuta mai ei le mainga lea. Ia, mai se fo o Reverend Tovia, au mua ma le wharetua. Ia, ma le to tele lava, ma sono tumapu ma le wharetua, to ina malolo ma le malolo, me se fo ia o tadielu ma mea, ma le wharetua. Ia, Reverend Maathala ma le wharetua, ma nisi lava o whawhia ngai ngā tau le tau lau ina o tau suafa. So ngā whawhia ngai ngā ia Reverend Tole a Foa, ma le wharetua a Helen, ma se fo le Tasi Market, ma moli e tolo whaanga ma wha. Murianga, ia, le prokalame, ile nei vaenga o le afiafi. Ia, ma whaasoro solo mai ala o wha malo, ma lau wha dulima I tua asi de sina, e mai se fo I o wo, ma pa anga ma mai le tātou prokalame o le tautai iai. E o telo fumo kou lewa tau te le toi vai mai antea. E pei ona tau whai antu, le lava yaso o tuana yantu.
ia o lo tau whaautu porokalame a sia mātou o onga fo i malea onga sa molu pe foi vau ese i la mātou wa pisa ia ai peitai whaiva ese lo pepe le nei vanga le afiafi pa veloa le tātou porokalame o le afiafi le nei ia ua maua fo le tātou fiso o tainga e peora masani ai male malo fa alongia le tātou tauta ia ia so ia fiafi o so lua te Tasi le fioga le minister fa to anga ma fainga faiva este tausia le tātou tunu a meso so enga fa sai nisi a o ia fo yo le taita i fono le vainga fa ufai le fa tua i le tua Samoa o Tasi le sunga le Laaulialemalietoa le Watea Polataivao Schmidt ia ai lungo le program pe ia le tau vai tunga wa emo mai o mori e len mai ia le tangata malanga pe afa pe malanga mai lungo le sum le la so tau va vai tu pe ia o le ua maua yurunga lua to ai tau nu ua ia au te fa ta lofa mo folo fa te o to u mala wo ma pa anga ma mai le tanto program ia a muri se taimi ia ta wa tu lo suafa ma fa malo wan tu le stete po le pitonu po le tu le ente ma funta mai ia manantu ole an tantou seu le tantou fasalalauga faapisinisi lenei a foʻi mai le fasalalauga faapisinisi le so o latu e faafeiloaʻi mai ia le fioga le taʻitaʻifono le ua maua le mafisoʻotaʻiga le atu e foʻi mai tatou faasalalauga afai e te moʻomia o loa mai Samoa ma nisi o atu motu o le pasifika e pei o fiti matoga e na o le tasi lava le maketi i te moʻomia le Tasi Market. Tasi Market. Ele ngata I fua whatoanga e maua fo'i ia fe'e ma isi ne tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu motu le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu nu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi? Maua fo'i le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whai, e te maua uma lava I Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ainga le lei ia leo le pama. Le gata fo I lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea fo I la kako pusa siu pipi, anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whaalawelawe, gata fo I leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawelawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu o le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Lucilla's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucilla on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucillarealty.com. Lucilla's Realty, helping our people achieve the best results for their properties. Taimina wati leo se fulu male 5 minuti wa te nei le tu la e 5 ile taimi mantou ya o te ronei te lo fole utato taimi tu sama Samoa o te fie failantu o lea ua maua le mafso te inga male fionga ile minister o fato anga mafinga faiva le fionga le te fono fato to ile tu Samoa sunga le Laaulialemalietoa o fo lofa ma fatalo fatu ile fionga le minister le fionga le te fono ile nei vanga le fiafi ya Malo se fu manuia hela to Asiata Patalo fa fo fonga si tatu tunu nei vai ngolaso Malo se fu manuia fa fonga Samonei
me se foi po felava ta fola langi mo mel tato patata nonga nei foi a fia fi matango fie pa lo se fumunia ia tatau fai fatalo fai langa le leo le tantou matai sili le langi ai mana tola papa velo langa o le te vai tu yo tua va tu la fionga o le ku mai pengi palungi e mangi fu ale le mai lunga o le va yo tua tu sei fai sau sau noanga la fionga il famo mo le nei aso ia o le ta fatata nonga le wa wina tu lunga le tato wa telefava malo tautu o le to te sisi mai le va le yo tua ia o le tato va foule o le ex Samoa a lady Samoa fa le fatata nu mai apani o le va le fa mo fai malanga o le awina tu pe mal maro tato tu i America Samoa nei ia o le la awina tu tato fa ser la mutu sa o nei le wa fu tautu o lo poto mo le pe mal maro tato malo nei pa o lo fa solo ai fa mo o le lotu whamanuia, a me se le lotu whapai ei naira whafou nei, o le Lady Samoa wha, o le whasalunga le tuatu temi nei mo le ia lau tō whasiata ia ma le whafonganga tātou atunu, ia o le tu sao atu i tu nei tātou wafutele tautu. malo fa tai malo lava au tai ai le vaenga le au te lo foi o lo ia lava le minister fi to tonu ia le mata upule ai wo manato te fa fisilia tu la fionga le te fono o le wo to ai to no se tasi o fa mama venga tele a wa fo si o tanto botunu o le ase langona i la fionga le te fono ai mai se o fo fuanga le fainga malo ma ni matati a fo au si le nei taimi ai mai se o to mau o le tanto va fo mo fai malanga tu ma o tatala ma podas mo tutuila ma Rick Samoa E pei wa tala feunga uma fo fuanga o le fatino le taimi le tatala o Tato Market au ina atu o tato ano manfasi fo fa ele leanga ia Pai se tato lomo le malo tutuila. Mamanua. E alau tau nu, mai tato wafo. Nga e wo ngā tasi ai a fufuanga. Alo mo mau le tato whai ngā malo. Ia mei se ai a tonu whai. Anau tau whafonga mai ia ua maari lie. Tai o na lua o malo e lua. Fionga e kovan sili. Ia amale fionga tamai tai pāle. Bia man whai ngā malo Samoa. E open up tato whafutau inga trading. O le la yet tai ama leso nei malo fa tai ona ole tai miri nei ole fa to ma wasi tava no alta lu mai le lua vai aso o te fia momoli atu ia le fa malo ma le fa congratulations i le tulanga o lo ma wa yo se matati ai se failonga da woloa ia fa va malo ia tu motor Pacifica me se fole la lang ia le na ma waila Star of the Oceania Award mo moli fa malo ma fa tele ia se fa se la se la ngono la fionga na expecting a pena ma fa wina ole a fe ma fa yo ma si o foi tulanga foi ole la wolunga ma matati au fa ilonga maua ia la nga fa tai lava ia ole amana ia le beta ole na ai mai se le University of Hawaii Amerika ato nei wa mana ia se tau tua tono le tatou whainga malo mai se foi le unga inga lava fo fa ele lenga se tatou atu ela mai le pa falao mataina o le tatou ulu ia e te langona siata o le whailonga ele se whailonga wha pēna wa tau fie te le sa taua lau whai whatoa ngau mai Samoa le fo sa ta u ala fenga venga tanga venga pa to ang fenga faipa le fo sa ta u ya o tulanga la fa le susu e fo le stros ala to u mala nga wel ne proket la mana ia la lo ta mo fai u nai malosi ia marketi matulanga fa la lo ina tele tulanga ta fo la mato ia o te ta ofi o la alfa alo e me se fo le fa mo e mare tau loa o se whailonga whapea ta waia. Au fi lava le whalinga tau loa, ma le pine tau loa, mo le tunu atoa. Ngā te lea lo piso whatoanga ia le vaenga stros. Lewa na ngā rue, man tau punina amata mai lua fisu ono. Talu ono o minsta mo fo, yo whatoanga mwhenga whaiba ia nok te whamabae le wafisu fitu. Ia e so se ngā ruenga lava, ia whaftai o lo ia i lea mana ia. Mai fala po tonga I fafo ya mai se foi fala po tonga Samoa nei
ia o mawaile nganga ia mana ia se tau tua sa fai portato tunu e la ngona lo nganga lo tu maulalo o le fa'aloalo mo Samoa atoa Ma lo whawtai lau sunga Laaulialemalietoa Polataivao le minista. Ta se mai i le Maota fono ofisa a tu tono le Maota fono o tau ina le ofisa le tau komiti fa vai na inganga i fomaunga le tumalo le o tatala ma tautia anta ia watu ina mai lunga ia ele ngata o le ofisa le fono fa vai o le fo fai mal fale komiti tu fa tasi ai mal fale lenga o le vai tau mafa me se fo yo o le vai fa malu mo malu telo le tumalo a se la ngona o la ofionga me se fo yo le tau nu o la fa mo wa tau tini tau lau nang whaatai ai le atua o nol fuwhanga o tau nu. Kai te sisila atua Asiata ea ele na le ofisa na mai e le malo luse la wafi. Na mātou manatu. Ele te tau na ngata i whatua tua par ngā wenga. Mau i le na mafua ai o na mātou tāpena loa. Ele ngata i le tulanga o le atina o le ofisa tu tonu po le pono whapai. Ana fau ai loa ma le whakomiti de lei morenu. Fau ma le whale tua iai le ofisa ma le whakomiti. E ma fau ai loa ma le mātou waitaele. O le proketi la, ele se proketi la i titi. Na e tō tisi fia o le talo le tupe tasi tesi ma le rua, iona. Ia na luse la wafe na men malo. Ia o le sa ilinga la i tupe fasiri ma isi me uma. O le matafa ioi le na ale mātou lava i tu malo ma le mātou komiti. Mātou manatu ai a whapelo e whai. Ia whairo i mautu. A wane to eise me to e whau. Whau muto so. Ia e vi ia le tua. E lona alofa malona le lei ala le whawai. E me se fo i whangai ngoi na uma sa whengai ma komiti mau nei. I le whatau nuina nei poloketi o mai ale nei. Ma la whaso soro petu langa mo whaso longa i luma. E lava la anga iai ma ta pena loa i al talo le tupe. E ngai lo le malo. Ina ia to lor ma to miliona. Amataina tina isi poloketi fo mo tu malo. Alo whawhitai lau whionga i le minista. Le ua e ta ua tonu a ma whea le isi vaenga no whawhisiringia. O le ua mai tau antu la pe o siria le lua se fulu pe o vātu i tu malo ia ua mautu o lantou whono whavae mo lantou ofisa. Ia, o le ala le isi kepu mwhona e toi whalau tele le tūlanga i le miliona. A walanga o le fo ia pisa mai lunga o isi vaenga o loanga ia le malo mani whamitalanga whapea mai. Ia wana o ni fola nga ka le lua se la wafi. Ai mwhaiona e sau doa i le vaenga le ai meisio le whainga o le miliona mo i la tau wa mai au la tau ofisa. Siata, a mata tu le so, ke le tu e mana ien whaitionga. Lea ua whafola lo whala, ma lo tu ma lo, ma le mata tau ma whainga wa whai. Le tu e ese solo muri. O lea ua tini wha moe moe o ina tele wa o, ma tau whaleanga. Let them speak. Te whaua e vai mai wa tufa tupe arisio i la tau lo whai pertau whaleanga. Ia, na le loto alofa la vai ai, wal tau nunga le se miliona e vea i el malo. To uma wa soli tu la fono, fai me valea tu lau Samoa. E matele la to fai. Ia, let it be. E to mai mo e so taimi. Pamasino Samoa, le wa uma le ofisa tu tonu o nganga i whakaunga. Numera tolu maisi atinae. Watina e uma na pana i ta vidi tonu miliona. E pe fa penasa tala. E to mai mo se taimi de pola mo tua mane tele i for tato taimi alu. E fa sanga sa ol mele i uma. Tuli le aipo aisi mato poloketi o lela mato tapena mato we. Toso i tur mato walu se la wafe. A to ari miliona le wa mata. Ma lo whawhitai. O le foie mai tau antu a lau whionga i le minista. I le tūlanga o le poloketi. O tai ei lava i le miliona lava lea malona. O lea upe wa sili o na tele o na whaatatia mai fuafua ngā lo i tū malo. Pe o le mele wa ye o le tua yana avatu o le seleni. A o lea wa umona tu umata mga ina. E lo i tū malo ma whata o to le ala fua. I le tūlanga. O le tele foi o niso i lantou o lo tusi mai le nei poro kalame e wha leo atu foi. Ia ina ia whalau tele sau fina ngalo i sau fautuanga i tau fati ala ini o lantou manatu. I whainga o poloketi ona ua tau nunumi. Ma nisi o vaenga ia ua tau mapuna mai lunga ala i le tufa ina wa o nisi lava. O le whapea mai. Ia o la uma whaina tufa le tupe isi tu malo ale nei lava e tau fiofi ar mantoua. Ma whaina sau whalau tele ngol vaenga le alau fionga. Siata,
Wa lava ta whamamlamanga mai nei te miuma. O man whaiwhainga whaavai le malo. Whaungai ro se la wafu. E le to e la se si mei ngā tu whamamlamanga nā minsta. Lea wo whai atu langa, lea wo whai atu lau tala lea. Lea wo man whailo ofisa. Aranga ngai whamongo nunu mele tō. Lea la fuare nā. Whautua ina i tu malo o loo. Tau mo whai pēla tō ofisa. Usitai i le whatonunga ai meise la popo inga. Ai meise le tua lalo. Ale mutanga alwe. Whawai ofisa. Ai meise foi le whaonga ino tupi. O ai le tu malo la tō te le muri tai whainga whaavai. Ma mea ia. Ia. Laua lor tau nunga iai. E leise miliona. Ia te au ia mal tutu ungo leo te ilalo committee. O steering committee on taupuna. I whaingo fia ta te le tue mana o toi asa le tele le lave solo manatu malangona. Ai la tau lo te te el bloketi. Ai le amele te te o tangata iti. Ma mea mafu ai o le tau fia le manuia. Mo le tunu atoa. Whiriwhiri le tu malo. Pe wha longo le whaipule le te te. Ia pe wha longo le malo le. Va 2 miliona mo lato. Malo whavitai. Manino leile sau noanga lau fionga ia o le whafonga le tōtele. Ia o le nā o le tarila le nā. A le ustai. Le 1 miliona. Ia oe. Tūlanga o lo tau to mai ai. Lea wa whanga solo pēr tūlanga i talo mua mana ia tā penanga sanga ngā wha. Mai tauina fo i le tūlanga ia. Se la ngona o lau fionga me se o le tūlanga i le fuo wha i le leanga i tonu lava so tātou tunu i le nei taimi ma le talaina o whātaunga ia tunu i whafo. Ia, siata o le alanga are nā le whai au nei o minsta patanga. Ai ngā whaipa. Ia lava, tau mafa, i tonu le tunu. A lava ma mau popo ma overtele. Tulanga nai au inatu ia tunu ma mau walfonga tau mafa. Sa mo lo lalam papa o tafa fio le rola. Por fatu le na fa moi. Eu foi lava na tele foi o por na me. Ai la faina. Ele toi. I don't want to waste my time anymore. Shata. Lava. Na vai wanga i mai tu malo pe na isa nga fa. Ya no you fo fa la waina fo la tamo fumata fo la faisua. Ya fingoto sami mameses. Ona tali le na. Ia lapa tau mafa i tonu le tatu tunu. Malo whavitai. So afe mai ai le mata upu lau tele lea lau fionga o lo lau alunga mai se le fesuia inga le ua tofi ai le fionga ia le sa tele rapi va ai. Ia tau aveina ia vaenga o le whamasinonga o whanua masuafa ma vea ma prestene. Ia lau le taea le na tula ipo le fionga ia le fupule ai. Ai manatufo. Ia ole aso fina ngalo i tomai ai mai so le tofinga le fauta le tofa le tamai tai par mia ma le malo i le fionga ia le santele rapi va ai matulanga fa al matai i le tofinga. Ia ele fisiringia le tomai ia ma le taualoa ia ma le tamari anga le fionga ia sa te rapi va ai le tasi fo yo tama fa na le tunu o lava na silfia. Poto salalau, poto o ina, par poto fale nganu, a toa ma o tau, mai lef siringia. Tulanga la baia na wa nanga mo le tunu, wa leva fo ina tau tua toto le nei alo, lo fo yo na mamalu mo na paia. Mai o te langolango ina, le fifiringa le malo, ina i fatula i tau ave, le famo me moe o le stene, fo o fam sinonga. Le to e o fo iso o putua, le fo isa avea ma, le stene le tempo sola. Ya o tulanga ia sa memoria ia la popo inga mo ko le lofa tanga nei o le afianga o la taufenga lenga le pokiki ya uyo lea pa vai na pasa alo fo na wa mai malama me wo me yen tau al tulanga la vai le fionga ia le sa te rapi o firing no prestene ya o talina mai le tua malo fa tai lo fionga le tai fono lo fionga minister o ia ini fuafuanga le mtanga ruenga fa tau to ia ele nei foi masina o le waso mo novema ia me se fuafuanga mo le fatilino foi mo le e wa le fai un le nei tau sanga la fionga le minister ia o fai mai nei le fono tele ale WHO de la langi ato me tau minister le Pasifika o fono le sa o walwa Thailand le masina le na tene ya sa o fina wina fon tanga nei na ya mai Samoa e fatu tele na forta to ma inga mai mana ya forta to fono pat
ia sului va tunu ole ai la usui al fai un mas nei novema ma o se fontanga taua le ai fata ai lava nei me le lapa au mafa de la roland o vai estar vai ia sta fa manat pinai le tato World Food Day sala fai ia ole nga lava le ma fa mo ia lava tau ba mo le la rolangi ma le tru ia ma isi fu nga mo e fa nga solo por kalame o isi o vai se selenga mo le tunu ato o lo fa solo pe o ala vai ati sema male tau sanga atole la sau nei ia lo fa solo pe foi mata fa i masani pala uloa mo me mo lo fa nga solo ai tanga lo fa tonga fa nga fa mo la fuma fa tele manatu ia wa ma wasieta update on o le tulanga o lo no fo ai o lo la ufionga ile minista e va vai tu fo ia o na tu e fa wa fa mo nga me se fo yo proclamenta o le nei fiafi ia ai sauno ia e fa u ia le ta so tenga le nei taimi ia te lo fo na wa la mai le di Samoa fa wa tauna e fio antu fa mai ale to proclamenta le nei fiafi la ufionga Yata o le wa e mal po le va la ma ko kai ki va eu vou presidia o leão até Samoa tai mai mo mai ne yaso a mo nga umo lo ta pule ia via le tua ele tato maftanga ne fia fa tai fa siata mana tu lo mau le soi fola le ia mai se fu fonga uma pa man via le tua ya man via le fia lo fa teleatu After tele lo fio minister pu mai so waka ya ka for kapkengi ia na mai la ye lunga shelta por kala alo fa tele atu man via le ne fia fi so fua ya ale na vo mai ale fi so tainga male sunga Laaulialemalietoa le fio ngal minister o ye for te fono ale fa do toilet to Samoa Tasi le to te sila mai ia le nai fatala no le tamaloa nai ia le kemale na wa tu na tatova ia to te sila mai ia o tali mai e kapteni man fenga malo e lu ke nga va ale ia al tato fenga malo ia le nawa fato fa mai ia le sunga le Laaulialemalietoa Polataivao minister ai o le pisi lava o tanto wa minister Samoa o le tau o le vaenga le a o tātou wa whasoai foi rungo le prokalame a ma whaua weli tātou prokalame. Ia, o i tau te iloa i fo. O le matua pisi lava o prokalame lai ma ngā luenga le whainga malo. Whaaftai o le ua to ai tau nuu ia ua tala le libine ma oti ia a matalia le tautua ma le au nanga le Lady Samoa, MV Lady Samoa wha. Tamala lea, le aluan tu alua ngai o ia kukuila la tu nei upolu malua ngai ia tutuila manua ia to foi me foi la ia le so tanto o turu Samoa ai o tala fea unga le lava male tatala ina ia o tanto tua oi ele ngata foi lea ia o fiosi ia inga ia o to fa malo sia i malo e lua o America Samoa e sifu tulanga foi la ia o le au vantu au mai wa bele ma fainga la uke le va le la ki fo nga ye fere le ku rungo fanga di ya ai ta wol alto la o tanto pusa talo pusa fai ya o ai si me ye o ulu o ngiu ya la u size tu la u le moa o u ma tu langa o fu fa to anga ma fu fa ile leanga ya me se fo yo fanganga malafu manu va tu fa fonga le tu ya ai sau mai foi ku kuila ka ku kama foi le apa ko te le tato wia apakoa sa mangi o le atu ha umanisi mau apatuna o tulanga fa pena o le atu e mafai wa o te mana tua ina lava so ia o malanga i kukuila io pe e tati ala tu le mele le o mana ta pena mai au malanga fo e toi fo i mai Samoa kama fo i fa pai lakke le lei fa pai lakke le lei le mole pusa pipi io pusa wahu wa matu ai nga pusa fa pena e o me ye tele na ta pena la vai au mai ia nga sau or foki di foi lele sulu kamanga ia ai mo moli de ton le va ma tu foi la le auto ma tu le fa tala no nga male fionga minister o nga luenga ma nga luenga te tele le fo ia tu la ngai va ma fela wa inga Samoa le fionga ia fitalinga ia olo fiti va le sai da uai e tele atu le va ale
toi tele antu ia pasese mauta e mafai ona fe avea i mafela wa i le vale le Samoa fa ia mana tua fo ke lona o tau manino i le suinga i le tūlanga fo i le ingoa o le va le ana tau mawhai atu ia le whionga minister e suia fo i le Lady Naomi peitai ia ona o whiangainga na o sia masaininga na whiangai ai ia ma le wha e te le ala se ngā ruenga e koe whai le koe suinga fo i le le ingoa le va ia se pe lau o le fiso lau o le tonu ai ia ala tasi ai le maunga yolo pe suia le ngō le tafa awa wele ngō le vaasa ye mo le Naomi ia pe alu fo i le Samoa paule mea whaafitai i le atua ia o le ua taule ai o le taula penga wa mawari si wafo ia wa fo i la tau e fia e whai malanga antu ma toi whai malanga mai ia i le va o Samoa i se sae ma Samoa i sifo le alala na o le pe e dili na nanti ai ma tili alu ai fo ia le whaatalitala noanga me se fo o se tātou so tanga nei le fiafi ma le whionga minister ia ona o le uti o le teimi ia e mawar so ta inga mua la e tau o dile li pine ia o le vanoa la valea ia mawai lo leo sine tātou tala o e me se ona o tātou whaatala noanga i pe ona masiri ai oi o lea toi whatalo wha mau folo whantu i ante o tau umai lunga o le tātou programi e le fasi vaenga o le saunoanga le sunga le Laaulialemalietoa no upu e antu i le tātou whaantala noanga le na i tā uai le vaenga lea o le apoina o le pola e motu i tua ai mesela i le vaenga lea i le poro keke o le milionga ma le tua foi o le foi awa toi lau walunga mai i le tala noanga e mese foi o i lantou foi o lo o tete e le whainga malo ma e foi i le ofia i le whainga malo ai mese la le tūlanga lea i le whaongainga o le kupi ai mana ia la le ufata auto mai e mese le manino le saunoanga le muli ta ia la la e whaatonu mai i lalo ai inga o kai milionga e reisa milionga whainga o fia i o le tani le usikai reisa milionga lono winga la Wao ngā fo i le fua me whila whale mawhau. O le hao ngā fo i o le oso le. O le hao ngā fo i o le oso le. Lua se la wawhele wa oso mua. Ai tango nei e tu ulo mawhau ma e whaporokala me ina fufua ngā le atua. E winga o la utala. Wa o tātou kakakirisi yangu. Ai tango nei ei. Fe pe anga oso a koa mai le milionga le amatanga. Mana tua le umi na mu whalo mai marikau o mai ngā o le whatua tua i le tua sam marikau o mai ngā o le whainga malo i te tonu na hafua inga ngā umi anga koso lau mai ma ia ma pasi a ele kala o le kupe kusa ua le kala a koa o le kupe ua pese fasi kala o le kupe. Na hafua aina le antoa ia le miliona ai tu sa o le ae e tau nu uafu i le forfolanga ia le na mua mai lo le lua se la wafi. O le winga la utala ai fua nei fa ma fau. E ile upu fa Samoa. E le falala fua le ngiu. O le foi le la le falala. O kama ringi po le e le falala fua le niu. E ma fua ngo falala. Ia onga wa sa vidingi au karinga va tu fa fonga le tu. Ai foi le pese mazania ia i tatou le fia pese le e fakasa. Eva mai e le tutupu fua me fa pena. O le winga la le o lautala. Vai le songa mai ngole me mua o sauanga o le lua se la wafi. Foi lele ono le taimi wa tupu wai. Ai pe au mai o se test. Au mai foi lele o se test. Po ai kongo e fa maongi ai. Iyo. Ala le o sau le test mo mua e ku fa pe nei o le o sau no mai le fa le finga ngalo o le tai. Ia wa ku far kopi. O sa mau e pe ala ko ku fa ko ko vin campaign on paloka vetu o fa ti inga no te vetu e fa pe o me wo vetu me wo tala mai se si ante wala kila o le fa ke mo mai no se la wa fe Allah fe pe anga o so mai o sa o me milionga le mukanga ai sole yo ka ko vo ye wo so fa ka wala unga me
Ole makafale a popi. Ya, sia mea sia. Fea tu ai fo. Le ala ai to to manantu nei mai to ma fau fau. E ese le anta mai o fofuanga le tua. E ese manantua. O se ulua I taimi lea ua kupu wai le talaanga o Samoa. Talu mai ona fa vai fa demokarasi lona tausanga te siva ono se fu. Ongolua. Se ia o mai le ile asore ngai ke kaukalangu wai. A o tau fa fonga mai Samoa. Taimi mua le nei ua fai ise ngai ko ai ngā approach fa pea. Polo keki miliona ile tausanga. Iyo. Sorry. Iyo. Au tanto. Pe a oi mongi kufanga kupi. Ia ale alua fo e fa fe kai ngai afa manga ia. Iyo. E o yanga sa vale lia ke ro kai mi kapingi ferei ore si vai nga ferei mai I pufai au mai pufai sa ma kongi ulo a. Ia fa to antau sauna I tama fo I le nga sa wai ka ko mo vo ngai. Le te tau sa mia maripongai. Ai o se taimi mua le nei le tala anga. Ua sau wailar ku ai ngā mangulau kilea. Miliona mo porokeki ia po fufuanga. Awa ole upu fasamo, ole porokeki ia, ole upu anga ngafi. E whanau mai le upu fa Britania ole project. Iyo. Ai ole upu ia e miliona mo fuafuanga. Fa'ata oto ia pule oe pe fa'aka oko fufuanga pe fa'aku pe fa'ala lava pe fa'ekis ai o fuafuanga lava le saonga o le manulauti ai oso mai losia ka ko me amaka oso mai ia vai le boto fuafuanga le tu fa pe mai ia e nga foi la koskoso umio me ia le vaenga le lenga pise ka rongo vai le tamai tio le siso Arua kuilunga sa ulalo lesi alu fo lunga fa pela ya ele ko pa ulalo ole umila le melena le na mafu elona sa ule tala le tupi ya wa winti ya wale a dole miliona mo ele le tau fa mangi ngor me le ko mana mala umai lava ai tati to tu nei le taimi le nei pe yo le pesele kale si o le su que visora vai o so ngata ya pe tati to tu mo te to yo fo ele se foi ficar a tua e ele foi ngor me lana manta sau nga le lo se la wa fele tala le tupe mo e maua mai tu malo se fa atati tia yo to ofisa e ai o so mai la me mo le ngasa fa ofisa oisi ai haya o ya hola isi o avoi no falo ngolo no foi le mare to aile sau no anga fo ia le ale sui me le tu malo le pa fo ile sui te fono ya o ke masangi fo ia le fio ele fautu tanga ya uelua le lan sau le vanga na fa pe mai ya la elisi e male hol matulanga fa pena ya ai o le vaenga le sauia ina ia fausia ia le ia ese a fo io tele lo po ia ni vaenga fa pena ina ia fausia il tulango lisima tua ia ilalo ia inga per mele sa no ila le mali to a fai o lai lalo ia inga matulanga papea fa be fai sia ka ko wa mio e le o ilalo ia inga ia no winga ia wanga ka ia la lo se la wa fi wala ngalenga i ro sa utala o le sa no ngale fionga di te fono e ta ua lale au mai o le lua se la ua felea. Pei se test foi lele. Se isu e ai la, po fei ku malo, e te tau ona la tau whao ngā te tau e tu sa ai. Ma ta iala o loo tu inatu. Tu sa ai ma ta iala o loo tu inatu. Ia, maua i fo i ma ilantou. O le a piusinga. Ia, au lele kai sia ka kouami. Ia, pe o kau vave foi le ngai lua se la ua fele si vai, ngai ana si tau whaataritari. Si palasia kure milion. Ia ai uyo lea. E ta ua i o mea tutupu. E falea onga ma le sona i foi. E o ia mātou ia tunu nei mātou tino no foi. E iai foi mea ta ua fund. E grant mai ele malo. Ka ua foi lo faso atu. Ia walanga mo tātou lana no foi Samoa. Ioi. Ka kia ia ila tau o ia tunu i fafo. Ai o le foi ai fund e grant mai a mātou. O, kangi funding le talo le tupele a mātou nei New Zealand.
more than 50 million le grant mai ana I vaenga mo mianga le Pasifika. Ai la man mianga o le he. Ele ala kua oi aisi ko mai lo lima makufa mai fape na le ai. Le ai. E ai yona ai ainga. Le na e o le te leo le fa maru mai fape ngi fa maru mai milionga ai le fape na e tala tuno itua e fai e lo malo wivi kufa lo pe ola kufa ia kupe ole fa le wa vatu tonu le ai so le ai e ai inga io e ai le process e ai le awala e te tau ona fai ai a fa pe mai la le awala fause officer kaunga fause officer a fa pe mai le awala faunga ongi poku faunga opoku fa tuai a fa pe mai le awala I to fia tanga te tauna fa fainga luenga ina ma mauola to tutongi fai ele fa pe mai ka kaunga se furu koru pe se furu fala ka le fainga luenga fa mai ia nga le wo ku fa umalanga ko koru le fainga luenga ai jole esse ya e tanto atu fatalo fa ya te to ngor tanto proclam wo umi fo ko ke di ko fe lo ya mana fo si tatu ta dieta si lu ngor tanto proclam atanesi ya la pepe te kaloa ma lo ma mai chuntu ya ma se fo lo mo tasi toa ya be fo ya si o tamama tua ya fisili le lu viliamu talofa ta te de fitau ya se taimi ya bola sminko ma tau ma tanga de vanga le fiafi o mai me se fo le tofina ya rosa ma le tonga ya ma o tu ma la fo i lunga do por kalami ma lo la vale ono sa e per vainga na no e teleani si o vainga ono le sau no fa o la fa na nanti mai fo ia ono le taimi o le sunga Laaulialemalietoa ai pauna se vainga na o tau pu mai ma na ia la mele so mo ilantou fo ie fia e fai le tala lea fo ile le e le o au te fia fai le tala lea e le o a fa pe fo ila o le fai o le tala lea e le o a o le teno fo e kele o fo Samoa ia e le tau dia tele lau tala sa ora ka si o ke ka ya a va pe o ele te no foi fa fo mai o Samoa e tele o no foi Samoa a o le te pese le upu le pese le a ele o ia milion ia o lau pese o expire e si di fa vengo fi ele tau dia lau e pese ia wa bana tu fo ilanga ele o kaudia e o ya o ele o isa poro ke ki o faia ia e le tau dia la lau pese a fa pe o le pese ai o ele Samoa le ke pese ele o ai kusa e kele o alu e ke kalangoa po o faise kou komiki e tele o alu e faile vao na e matua i oe mauanulunga mai tuo o manga ele o yese me o faiai ia e tele la nga ruenga tauna fia faia o ele Samoa a fa pe o nai tele o sila alu e fesili ko faipule fesili le tou faipule le tou miliona i oe e tau titi ai foi vaenga le foi le o le asoa e vili mai se kupi e le tau fai titi ai tamana asoa vili mai le kupi ia la vili mai kupi o na o fai le miliona le tau malo ai te tau la na se fela credit vili el tau fai puli ma tua vili ar ko fai puli al te mi fole nei wa te tau na mantana fai le tara no le au tau fai puli tangata ia fia manuia mo I tutono no uma fio a fai a wa fia mo sa kupe kero vili lo fai puli fai sa wa ia kero a ele io ele melia mo kere ko paro ka ya oi fai sa wa ia fai ai amon more lo fio a fa pe kere agree mai tato miliona ma me fai mai mo for kai me paro ka ya oi ia e na fai adula utala o isi fai pule to te tiala to treatinga ia mea io ni ala to me to tino ko kiki ala ko treatinga ia le tofi olona I tu malo o se mea ko kingo ia le ai ele o se mea to tino na io le mea to tino le tu malo le ala foi la nga ala iona tofi o le tu malo ai malia io la ukala le la feto ita to lo malo longa malia ia
a o mai ngai sui fai pule ele a fia fua matangi la fa sole iyo ai me sa fai pule fu ele fa pe o la ko wa o le a o la do pule a do they own kama fa ngai wo mai ana o la do o miale e pule le ngofo o le winga la utala e ke sau fai lo ma e pe ya o e ke pule le ngofo e sikengi lo Whaka koe mangua lo leo kanga ka sa o pule ngofo o ri kumalo. That way. E te sau whailo matautia. Mu lolo lima. Whaka koe mangua sa o lo leo kanga ka sa o pule ngofo o le tu malo. Ya. Lupi nga la utala nga le tau fo na to ti manta upenga le tautai fa utanga ma le to fa ila to. Ya fa pe fe le wango ila to o fai pule ngai kai ya tawia ina ya veo se mutia to tongo mo ila to o lo foto wa ima fa ka penga ya veo ngi fai pule awe te alui o fai ila pule la ngale la tau avise se ile ngo le tofi awe te alui o fai ya la o pule ai alu e fai ile pule ila to na vatua o e to tonu o fea lai ta oto i ai le pule a le tu malo. O mafuanganga ma wailo ingo o le fai pule. Fai le pule a le tu malo na avatua oe. Ai aua te alu fai lau pule. Leanga o manatu. Ai longa o le fina ngano leo le tu malo. O saa mofo. E mawhai ona le tautala le tangata. Ona ele o se fefe o le ava. Ai le whapea ua le kaukala kua inga whapea lea. O matua se lau pa senge ma io ya umia ngai fa. Ta tu le malolonga foi mai. Ya, fai si tanto talam fa o tanto proclame. Il ne va ngala fiafi. Hello. Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Sorry, e fia po. Seri. Nga mea kasi na swanga o si be fia po. Uso, fan yung kokongi member of fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko welcome to Thomas. Maro. Pe mo. Talo kon bacha. Daimara watito is formiri ton tarali tu lai ono ya jale ono o na so le matajo update le ufa japina mai ia le tu sala ya pea pe se foi le tu sala ya mema ya ma fa o wino le tanto proclame ne vanga la fiafi ma lo le on sai ma lo foi fa to to pe se foi le tanto proclame le ne vanga la fiafi ma tu ya ona i ma tu na so ta tu ti fai metalie ai anoa io o te le fui te so na babanu mai so na e manumi e fure mo aulu e tino te ai e mana ia ai moli e tu ai le fe au ta wala i tuton wa e fuangi fa ma fofa o le ngoa fai pule na le wingo le na fai le pule ale tu malo na vatua oe lo ku malo ya la tua e fai le o pule ya ele o me o mai la ngono ina le totelo lo tu malo ele o me o fo yo lo ainga la le tu malo le Ayo, o sia opo masia sa. Ia ona inisi fo o tangata le tau aloa. Ia ole alu e ulu ama io e aku. Ia ona ole malo si o lo leo, ma le malo si o tulango suafa fo i ma le tau aloa. Ia ai whamanta o fina ngalo whaatasi ai tūlanga. Ai tā ua fo ia ila tau e whaasauni a veo ni whaipule. Tu e o lolo pito va. E tā ua. Ia le matua mana ia uma fina ngalo uma ma me ile to fa le tu malo e tate fai atu ala tatala o me foi no tava ai yo tala titi a masi i se fai vai tapu ia a masi i lo kofi a ave o e lo tu malo e tapu ia o faiva nga e pase e mai ai kua pe ke kau mamulu mai kua ko e apo i runga io nga e kau mamulu mai kua apo e
nga whaalongo ko le ku malo la kaula pela pea. Avakur ko fa mavai ko sau le la mako ko avaku oi. Tatu o faiva ngai ka po ia. Ia ai longo via fo ia le o fa ele o tapo ia tele. Pe o lai tau masalo salo ma luongia ma a fa lo toro tolua. Ia ona fa tau mama te ia ia le ona fa fina wa ia le. Ia matulanga. Ia ai na oni nei manantui tu ina antui a. Ele nei taimi ai me se fo ole fa so ma lo la vente to mana tu fo no le la por kala me a mo le nei ole nei talu mai ia ona fa nga so fu nga se manto wa onga me se fo ole a pisao ta busiosi ele nei taimi ai a mo le tu ai ma u fa mai senga lua nei fa mai senga u te fia au ina tu le por kala me le nei taimi mo fa mai senga fia mo le tu I tua ele tua yo le malo pole usui o le fono ia ele tua o sia wo le uso fo i le fionga ia le o pepetele en junior ntala ilene ia o le fo i masani ona ma se lua antu i lungo por kalame ia so ma por kalame fo i ia so ko fu te tas o le aso na file na fale lo wasia ile fautu tanga por fitalenga ia awola ntala ilene ia ono le veto a ma wasia vanoe tu tenga ile por kala me mana tu le ia fa mai se foi le nga o le tua ma fa ma fa nga ile tausi po le tina matua ia ai mai se o le fa na lo to fa vau children grandchildren great grandchildren ia mai se le foi se uso le fionga ia ile li polisilio le tanto Pacific 40 ia o le sponsor malo si foi le tanto Bluwave ia le fionga le pepiteli junior tala ile ne ma fa tua ia fa lute ia wa fo ile nga ursa ya santuala ia wa fo ile langi o Maota ia mata ili ma Taupea ia o le papa fo i Maota fia ia so suai ai ono ma Taupea sa ai ono le la una fusia ia o le to fo yo le ava ia ai fo ile langi o Maota i tapulaia ia fio ai le o pepe ma le ai ka sa le o pepe o le to o le manino ia ar mau te foi fongare polo sui su o le mapu na fanua ia ai foi le fio to le fo le tapa au fasina ma le tauso ia o le matangi tonga ina lava foi le o le malai fono I malai tia ia e fono putu ai ia le na moe mana tunatu ai foi le ngoa matua el to ve ma malu farfitu ia wa foi le sui el fono le fautanga ia a wola tale lene mai se le nga ngole tu mo le toi mo nga lofa ia to le uso lo fionga le pepe ia me se fo ai nga lo to fa va wo ma pelenga me se fo paulo mangafa ia luo la u fa mai senga ma fa fananga ia ono le tu ai o le malo po le uso ia fo le fono ia e si utama anko ia le pai pasika ia e si o manto fionga fo I loli ia fa malulu tu fo I wale ma wasia vano ai malanga tu ai Samoa e isi o por kalame sa o faia these are my second parents at for fa fonga te lo so se lauli ia fa fonga me te min nei lau te loa o mo te min o Samoa me se fo ila tu sa I Samoa lau te mala le ia se uta mai ale pai pasika ia o le to luo se antia va le to fino se uta ma ia ai mai lo le titi sa fa failele le olanga me se fo ino ola e ai ma faia uma ia ai ina o vala na o malanga mai tu I fa foma ia ai sa fai foi ale tau singa me tu langa fa pena ia ai pangalia ia ua vala au ia lo na matai ia fa mai se le nga le tua mai se a se utina antiva ia me se fo le fa na lo to fa vau ia pau mai se fo le uso ia tausili ia fa pe fo ia taungata mai se fo tau ngofie ia o Samuelu fa ne o Samuelu fa pe fo ia pi pisa a mai se fo se uso ia Eliseia to lo to swafa ia mai se na yo to te to lua ia mai se tanto ainga anto ai lo li ono le vala au le tua ia ile tama ia le pai pasika ia te lo ile to tau sulaina le ia me mea ile soifuanga o le mantou tama ia le pai or kaka le ko ke lo ia le nga siampingi so ole au kiki ke lionga mai lodi io
E loa le to ina langa au ina fina ule pai. Ia, wa te le taalonga sila fia ila tau taalonga whalanga mai le kirikiti. Ia, wa te le taalonga i te le aina tau fifa ko a koe wha au le sia sola whai a finga nga e se lea tangata le fina malo. Sa ili malo fo. Ia, e ofo ilai te amantou o lango taalonga volia le o so matua ya tau sili. Ia, kaka fo ile le tau te whalonga so o i taalonga voli. Ia, amantou o lai wa le atali matua leo. Ale tamai ale pai. Ia. Manto wola fo ye o ia le ma le kau le la ro se ku ia kau sidi pe kau a ia mai fo le ling polok. Ia ele kinga e fe ro kinga inga polo pai la ro kinga ingo kadingo ska mo kau sili tala ye vala u to ina. E se fo ile to ina le nau i talonga. Nau la fo ile malo matulanga. Ia se ile malo le loto le na. Ia telefon talaanga nau la foi mo falu pele no mantina ia mo se avano Samoa ia ona wale tu sai foi ma fuanga a fa ta to me so proclame se manto wa ngolo palfia ngai antiva ia mo le tu fa mai senga fa ma fananga te lo foi lo ato lo malos ia o le tuo yo fo mai sili ia wa fo ile langio fusi mo fanua tanu ia me se foi o Maota fio fa fio ile fio ngal sa fa pito fio nga ya le ni wa le fio walo le sao mo so mo fa mantu ia fio fo ile matua ya triulu le sao fa inga la inga pa io sa le valas ia lo suia le fono ya tu sa mau mi tuala ia wala nga le uto le timu va ya tu lang ye fa singo la inga sa mali toa le nga an fa lupe mala fa la fatuna o le alo le mali toa le pai tau silino salpore vave alo yo le mali toa ia talo fa wa to le timu ia o nga solo au tape papa mo tu fo le musa ta fele to ofi ia ai o fina ngalo la vole tua e faia ele me faio na foties tangata ia mo ngalo fa le na tanto filo ai mata tu fo ile sumu pe fa vai la so taio ia e faia le nei lau i lungo o porkalame mo le tuai fa tai mo ngalo ngale le fa tai fo le tai mi sa fa o ngai ia le nei tangata fa tau va ia umangku le vai salo ia skonga ia ai to ya o io fisili mai lo te netio se manto wa o ngai peseng o e ke va ka vai salo o ko vai ngai peko ko ngali ko afu fa ka lo vai salo io le vai salo si manto au voli fia va io ia o le o langa le na o la ia ai fa vitai ile tua ia wa vea na o ni lu itau o le soifuanga ia wa vea fo ni familianga ia fa mai se tu malanga o le tua inisi o fe ngai malao pongi sa o malanga maliu maleoti ia ele o maua ele porkalame fa ma fana le nganga o le tua ya tu uma ia ta burunga tuai male ta tua la vai ile te mile nei ai o le aso mai ai mantanto talo toto ia tonu la va te ro mesi fo yo se tanto o tulu i Samoa tato filo ai fo ile so tau pe te ya tulo to so fu ma so mantu ni yola ia tato atu tanto wa malolonga a foi mai ia ona fa wa io tanto news update ile nei vanga o le fiafi so foi O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siaki ina fo i lau tā vale. Mātou te sapala ia fo i swa u mo lau tā vale. A fai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapala ia fo i ea mo lau tā vale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tā vale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tā vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lungo le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Ia e mateo folo fatu ma whaatalo fatu, i lau mai moanga malofi ta whaafofonga mai Samoa i le ni tu lau le aso. Ia e mua lava o na si le vi inga mal whawhetai le tatou tapa au sili le langi. O na olona alofa malona puipuinga ia i tatou.
o lea ua taitai mai ai lo soifua ma la uola. O lea fo'i ua mawhai e o na tatou fisila whai le nei aso fau. Ia e mai tau atu, o lea ua whaaliu le la ilona tau a fiafi, ma ua si i uta whi au mga luenga sa whia ngai ma tatou i le nei aso, ma lo lava le tau a tai, ma lo le tau tua a wase manuia o le a inga ai mai se Samoa atua. E ma te whaatalo whaatu ma le anganga e tumu i le whaalo alo i so se Samoa. O whea lava le tūlangi ua e maua mai ile nei whasalaunga, ma te o whaalo whaatu, ma whaatalo whaatu. Ia e eile manatu mo alunga o manuia ma saunga le mu mea umai le nai tu. Good evening to all of our usual viewers this evening, and we welcome you to our Tautai program. Yeah, ole a mawhaia ia le news updates mo New Zealand nei. Do we have some news today? Meima. Yeah, ole tato update more. A 14-year-old boy has been landed with 81 charges after serious incidents in Laaulialemalietoa Christchurch and is due to appear in youth courts on Monday. Mema ole aso manatu awa i le tūlanga le nei tamititi fulu whātau sanga. Se lai titi tamai titi talo whai. Ia na o sina tualalo mo nai o tatou mātua. E le whaapeo whaatono e le matapia le mana ia. Ai tatua nā mātua, tatou whānau. It's quite healthy to build a relationship with the children. Tala noa iai, po ani whaafitauli, po ni meo mamawhai mawhau whau tamaiti. Ia nei fui mea whānau ni eita, mi male mau influences o wheo wai tamaiti. Ia mana ia lia, ia nofoi lalo whau tua, ia ma tata noa, ia ma sue po amea tamaiti o whai nei taimi, ia longa o tuaina amea, ia lo inga e ayo tu tia isa mai te siwa kalip te salema. Yeah, sa ole ia lo fotuanga ia mema, you know, mana o mia le mafutanga tala noa. You know, it's so important. And I know, you know, it's o tele tato matua pisi le la vanga luenga. You know, and I know as well, you know, it's o whainga tā ia. But, you know, singa 5 minute just to talk. Wamai oe, wamai lo waso. Ia, umalo, ia, whai lolo o te ngā, po walu, po whai ia le following. Ele whai a whi aua. But it is very important. I think, yes, fellowship between parents and children are quite a vital relationship. That's the prime relationship that the child develops and creates new relationships out of. So, ia tato mātua, ia ma whānau fo o tune in America ko kalame. Ia, whai ma whaaloalo I tangata mātua, whaaloalo I mātua. Ia ma whai whautuanga o mātua, awa o lo manuia le lo lumanai. Yeah, it's whawhitai ia mema. And our second update for an American tourist dies in a fatal crash north of Gisborne. Yeah, or last week la leo nana tupu ai ia le incidents lea, and about 4 people were injured. However, o leo watoi alert mai e le Herald that they have now confirmed that he has passed away. But sina whautuanga I tato mātua, I tato mataala fo I lunga le awala mema, and your advice? Well, I would advise the same thing. Awa whaalonga atu e le lava, awa te aviesta avale, awa e inu fo I se ava maalosi, awa le tano le awa ta avale. Le services o le upa, ia o le taxi, o le pasi, o le train, kele lava awala e te tau nu wai I se meo e fio o ia awa te tango le awa ta avale pa awa e fia moe o ngafo I se tulo. Ia whamua le puipuinga male alofa I tangata o lo fio wa I luma wala awale le o inga luenga ma ainga. Yes, le mesa le taimi le o tato o mai fo I le taimi pisi masi. And our other update is a woman has been charged after a baby was found dead in Auckland's Middlemore Hospital bin. This incident happened last year, August the 4th, where a 20-year-old has now been found and charged. The death is still unexplained, and they are continuing to do the research. Also, together in the same month,
there was also a search for a second, of the mother of the second baby, who was also discovered in a clothing bin. Same time, around the same time, or onehanga la, but it's a very sad. It is very sad. I mean, to know the mere facts that these things actually happen. But whatever caused the women to go dump their children for either whether they're scared to acknowledge it to their families or trying to just hide the fact that they were ever pregnant in the first place. Tinata maitai maletu pau tene famonmole itele le fsosoani te maua I me fape fafitauli fape fape we fefe lo ainga po e fefe tau I tangata a mea o e la faile pepe. E iai por kalame e iai support e maua e tele in the women's refuge. There's places that you can find online to get the support, the emotional support that you need to avoid these things happening. Longwa e su e maua. Ia umai fo e tele lo lava lave te maua muli fo iai. Ro le mea sa to sape na tu if you had the baby and maybe have given it up for adoption, perhaps it probably wouldn't be as bad if, otherwise doing that it causes a lot more. It is very sad. But it's a very sensitive subject to touch on because we're not in these women's position to know exactly why they would do the things that because they that's the information so there as the story develops, I know that we will have further details and Asiata will share later once we have more information. Also in other news, fury after a wheelchair-bound woman felt a little humiliated after she was forced to crawl from her seat to her wheelchair. And this was on a service for Jetstar. We know and understand the services for Jetstar. There have been a lot of criticism around their service. Tina o lea ua tolotolo from her seat to her. And it's just a time, it's just also a reminder, also when traveling, just be cautious on what flight you put them on. That's true. True. And I know that it does cost a little bit extra, but to check with check what help is there required. for your parents. I know, and our last update in Nelson, a young pregnant woman in the age of 20 has been charged after assaulting a 76-year-old elderly man in the shopping car park. O le ua li potia mai o le nei tina, she was 20 and it was a car that was approaching her. Aila ua vavi fole ta avale ale to ina ai wa latu ia le ua Tautai. So it is a busy time of the year, so just another reminder. Lava le ono sai avoni fa misa awai le se mele le tupu ai e tama fen fa alo le tatu tangata matutu mai loas fulu tau sa 20 years old. 76-year-old man. Kalofai. Ai ole na tato updates na o nai telefona mani repoti. A tato sista pe ne aso faftai le mai mo mai. We're going to go on a very short break and we'll be back for you guys. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swahau mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni I le taimi utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher.
Maota Samoa, o le maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa. Whawhetai le fio mai. We'll see you again and God bless. If you feel like whaatalofa tūle mai mō whaafonga le tātou utinuu, le ua tātou aulia, le ulo yaso le masina le nei o November, o le tausanga lua whelua se fulu ma le lua. Usi mai lau whaafonga ma lau mai mō se whaapoponga le nei o lau Samoa update o le nei fo ia solua. Whai o na winatu, ono le langulang sua, ale Lucila, Properties Broker, and Samoa Realty in New Zealand ma Samoa. Tumu atu ia tātou tala o se tala fia mo lau whai tāwale no tātou o tinu uina au o maispepa whaamtalanga mai le matanga aduenga o tupe o ila taule o lo nafa. Ma le tūlanga o le whaasoasoina o le tūlanga o lo iai tau o loa meisa lau foi o le tau o tātou suau, pensini, tiso, whaapenai foi ma le kalasini. Ma ne tawala mai le nei a whaasaralaunga i se pepo whaamtalanga i la fionga le minista o le matanga aduenga o tupe la fionga mulipola na rosa ale mulio i le taia o le so. Ma ua whaamawinai ia i se whaasaralaunga na nei e leo iai se swinga. Ua whailo mai nei le matanga aduenga o tupe i le tūlanga o tau mo suau po o le tau foi o penisini o le tiso e whaapena foi ma le kalasini. Ma o lo whaatu mawina lava le tau mai le masina o ketopa le foi ua iai ma le masina o November e hafu atu i le so le aso mumula nei o November se ia pa ia le aso tolu se fulu ma le tasi o le masina o November o le tausanga le nei. O le tau o le penisini o lo iai le taimile nei e tolu tā la lima se fulu ma le lima. O le tau o le kalasini e tolu tā la lima se fulu ma le valu. Ma le tau o le tiso e tolu tā la iwa se fulu ma le iwa sene. E pei o na whaailoa e se pepa o whaamtalanga le saunoanga, le fionga i le minista o le mtanga luenga o tupe. O le tūlanga lava leo lo iai foi i le tau o lo sapalai mai ai a tunu ui whafo i le penisini po suau foi. Ia le penisini o le tiso e whaapenai foi ma le kalasini. Ma o le lava foi o lo o ngatasi ma le tūlanga o lo whaatawina atuai i pamu penisini i to tonu o le tātou tunu. Pitai! E nei e tātou mōni mau sa whapena fōi ona o mai le tātou TV re rei tai au. Na mōni mau i nei fōi le tō tele o le aturu sa lofia ne. I le awhiawhia na nafi le tele o pamu pensini. Ona, e iairo la tu manatu i na ne i mai le tai au le so i le amatanga o le nei masina ua si i le tau o le pensini peitai. Ia e malamane le tai au ia ua au mai le whaasiri silanga o lo whaatu mawina ia le tūlanga lo iai le tau le tātou pensini. O lona winga o lo iai i se tau pau ia ili nei fōi masina. Ma inisi o tātou tala o le so sa te tala ina ai alo ia se tasi o wha moe moe o wha ingoina o le Cyprus Smart Samoa. Lea sa tu u wha atisia e le matanga luenga o te inga maiso wha amtalanga wha teknolosi o tātou o tunu. Sa whaia lea wha atisinga maiso le tala ina o lea wha moe moe i le portofono ia ale ofisa po le fale foi o tu ya tu tu pu te masese efi le tante building i songi na maita le sauninga ia male nei fa moi sauninga lotu ia ona fa pena foi le ona fa nga solo le proclame tu langa pe ona yai ia se launga ia a mai le minista le mtanga luenga le fionga ia po ni Semu le loko ia a mese foi ia o le fionga i le ofisili o le mtanga luenga ia le fionga ia unutoa a welua mana ia whaelo ai ia le taua le ua mafuai o ne tu whaatasia le matanga luenga o tainga ma whaametalanga whaateknolosi le polo kalame le ua whaingoina o le Samoa a Saipa Smart Samoa o le winga o le nei foi a aso whaapitoa o whaamanatuina a matatu i le sora rei tau sanga lua a whelua se fulu ma le lua o le tūlanga ina ia whaalawi loa nisi o polokala me whaalawi loa le matanga luenga mo le saunga le mu o le whaonga ina o upenga o whaamatalanga i whaanei o na pō ilo tātou o tino maise o ni awala e mawhai o na puipuia mai ai o ia tūlanga o whaametalanga e patino ia te oe, identity, o le tūlanga o lousaunga le mu mai i le ono a awhia i ni whainga whasole tūla whono.
pe ona yai ia le upu fa peretani o le scam ia po fainga fa solitu la fono e ono a fiai oe ma fa pena on fa aluinai ia useleni ia e pe ona sila fia le tatu tunu o nei tulanga le tau mafai ila donei ia e au ina tu ni fa matalanga e winga ia te oe ia o lo swafa o lo wasofa nau mai o lava ila au ina tu fa matalanga I tulanga o te unga tupe I fale tupe ia o isi o vaenga le o tanga iai ia le matanga luenga ai le ngata na o a fianga o tanga taitu tas I tulanga lo iai ni solinga tula fono o ni fa matalanga tau fa mata ai maise I o le fa le ina o se tamali anga ia o se tangata sto tasi po ni tangata sto tele ai maise foi o ni pisinisi mani company ile saunoanga ale launga na ami ia o se famsino sinia fo yo le tatu tunu la fionga ya voi Clarence Nelson na ia ta ua ile ta ua o le nei fo I polokalame ua fa ma ita ia ile matanga luenga office ta inga ma fa matalanga fa teknolosi la tunu na fa feta ia e ala fionga ya voi Clarence Nelson ia tau ma fainga le matanga luenga ile fionga le minister mai se fo yo le pulenga le ua mafai ai ona fa taunuina ma titala ia le nei fo I fa moe ele ngata na sa ta ua I le Folasa le fionga ya voi Clarence Nelson ia le tulanga le siitia ma bolunga ai o le fuainu mera o I lantou o fa pena ona to ayatu ala fa to ayatu ala to mata upu I fa amsidonga ma bolunga le atinu I mata upu e so tai hi le afianga le ia po le afiai o le fa ngaina o pengo fa matalanga mana ia ta uai se fa talanoanga ina ofisini ia le ta wala anta ina mai ai o le sauninga o mata upu lo ma wolunga le fa msinonga o mata upu ila to ia o tulanga o le fa malo stene tu lo le fa fonga la tunu mai te lelo na so ta inga I le fa ngaina mo upengo so ta inga fa nei ona po ele ngatele sa fa pena foi ona fautuaina ma watu foi ia se lu ia la fionga I le fa masino sinia le fa masino ma bulunga Samoa I le minister me se foi la namtanga luenga ina ia tau mafai e soa lo pule ma fa tala no le mata upu ma le matanga luenga wa onga wa te tau ma ono mea ona fa tulanga le yai o se mata upu e hawa o inai ia le tulanga o halo mafana wala tunu I le taua ia o le vaenga fo I le o le puipuia mai o I lantou ia mai tulanga ia o nai solinga tu la fone ono a fia I lantou ono le whaungaina o pengo whaamtalanga mai se o le mai moina ma le matamataina ia o nisi o ata le tala whengai I lunga o nisi o I tulau e pei o ne ta ua I lana fona sanga o lea lau o vantoe nei lana whautuanga ma losira nei I le matanga luenga e fua I lana fo I sila sila wha masino I le maulunga le tau ona fa malusia pe compulsory ia le vaenga tau o ngo fa ngoina le cyber education I tono le curriculum po tono po kalame tau o nga ale matanga luenga o nga talonga manga nuu wa ye fa moe ona nei po kalame o le fa pena ona fa nga solo po kalame fa la wi loi tu nuu ma fiu anga ia po community I tono o le tatu tunu nei vai aso nei fa la wi loa ia le taua o le puipuia o tātou tangata mai I le ono aafia I solinga tu la fono ona o le malosi malosi o le whaongaina o le upenga o whaamantalanga. O niso tātou tala ua whaamauria mai nei e la fionga tamata I pālemia e tawala mai sana saunoanga lo ia na whapena o na tuina nei la sonanafi I lunga o le upenga o whaamantalanga ma le I tulau o le malo Tasi o Samoa le tofi ai o le fionga ia le satele rugby va ai ia vea ma prestene o le whaamsinonga o whanua masuafa o le tātou tunu. Ua whaamauria mai nei e le fionga tai pālemia o le aso atai au le aso lua Novema o ia le whaamoe o le awhiere sauninga o le whaatautonga o le fionga le satele rugby va ai mo le silafia o le satele rugby va ai o se tasi o le iloia ia ua lo fo ilo na tautua I tono o le tātou tunu sa filifilia ma vea o ia o se whaamsino
o le whaamsinonga whaitu malo i le tausanga tasi la whewisa lau i vasfuru ma le ono. O le lua afe ma le tasi na siti ai lona tūlanga ma whili ai, peto fi ai e avea ma whaamsino o se whaamsino o le whaamsinonga maulunga Supreme Court o le tātou tunu se ia o mai le lua afe sifuru ma le fitu. I le lua afe sifuru ma le fitu sa malolo li taia mai ai mai le te finga peitai. I le watoe mo o mia se whaamsino acting charge. I le tausanga i lua afe lua sifuru ma le tasi. Ina toe tāpa ai le fisosoani le fionga i le li whaamsino i le sa tele rapi va ai. Ma na whapena o ne toe tofi ai a vea ma se whaamsino. I o le whaamsino ngā mawulunga Samoa e whapena o na iloina le tele o mta upu ki tele. Au fie manisha mta upu o le whainga pālota i a watona i o le tausanga lua afe lua sifuru. Ma le tasi ma ua whapena fōi o na tā ua le fionga tamtai pāle mia o se tōwhinga ua alanga te tauai ia le tōwhi ai o le fionga i ale sa tele rapi va ai. O le manatu o le fionga i le tamaitai pāle mia o le fionga i le sa tele rapi va ai wa iai lona tomai le tūlanga o le saufa inga matai ma ua alanga te tauai ia le whaungaina o le tomai wa iai le fionga i le sa tele na te whaafoina ai ia le tūlanga o mta upu tau whaamsinonga o whanua msuafa o no whapena o na saili iai ia le tūlanga o ngase o a inga te itasi o nuu ma whioanga ilo tātou te noo. O le sa tele rapi va ai sa ave o ia ma prestene o le societe lo ia Samoa ma nei tausanga i le ima foi sa ave foi ma prestene o le whaamsinonga whanua msuafa au le foi wato filifilia ina ua whapena o na whaate ai le sa avea ia ma le prestene o whaamsinonga o whanua msuafa lea fionga ia whepule ai ati la ropati lea ua whapena o na polo ai e le tātou whainga malo. E meise fo la fionga tai pāle mia le aso na nafi o lona aso muli i le ofisa o le whaamsinonga o whanua msuafa. O lea sei o tātou wanga iatu le tātou malo o longa pupu o na toi whawaulea o le vainga muli o lau Samoa update o nei a solua. Lucilla's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucilla on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucillarealty.com. Lucilla's Realty, helping our people achieve the best results for their properties. Ele toi tali mai o le mai ai o le tātou malolonga lau Samoa update ua toi luina nei e le sa avea ma prestene o whaamsinonga o whanua msuafa le fionga i whipule ai atila ropati le whaai unga a le tamatai pāle mia maisa fui o le whaai unga le whaamsinonga i le whaai unga le whaamsinonga i le na ua tu inantu se tālo sanga a whipule ai atila ropati i nei vai yaso e luina ai le whaai unga le tai pāle mia na te ena le whaamsinonga peitai ua toi mau foi nisi tala i le aso o le foi ua toi lui foi e le fionga ia whipule ai atila ropati le whai unga le whaamsinonga ai meise foi o le whai unga a le fionga tamatai pāle mia e pei o na poloa iai ina ia whaa pena o na whaanga fua ia le tūlanga e meise foi o le ofisa o le prestene o le whaamsinonga whanua msuafa e te lava ia le fionga ia whipula i atila ropati o lona lava ia whilangalo ia o le whaate ai o ia po o le whaamalolo ai o ia e tu sai ma le tusi le tu ina tu ma ia mawaina la solution walu ki topo le tausanga nei e le o nga tu sa ma le vaenga o le tu la fono lea e whaape mai ia le tu la fono i lona to te unga le whaamsilonga whanua msuafa lua whelua se folu vaenga ona suama le fitu pui ono ua na o le ao le malo e ia ilona malo sianga e mwhai e ona whaate aina ia se whaamsinonga mawulunga le tātou tunu whaatasi ai ma le lua Vaetolo ia o le fono whaitu la fono Samoa i se matalanga ua mawaina la walaata ua whaapena nei una tāpena nei ia lo ia a le fionga ia whipulea i atila ropati
e toi luina ia le fai unga le fa msinonga le ua fa pena ona tongi ai nei fa fo le fa msinonga ia lana talo sanga le sa ia luina ia le tulanga i le tusi ma le fai unga ale tamatai pa le mia ma le ka peneta ina ia fa malo lo mai ai mai lona tofinga le sa tula mai ai le telo tausanga i le vai ma prestene o le fa msinonga o fanua mswafa ola tuli lo la BluTV le tulanga o ai tau manga ia ona nei fo ia mata upu le ola o fa pena lava ia ona toe awa toe fo toe tu ina tuai le lui ala fionga ia atila property i tawalatu ia na loia ina ua fa pena ona te enai ele fa msinonga lana ulua italo sanga e nate lui nai ia le tulanga o le tusi ale tamuta i pale mia e fa te amai ai malona tofinga o le prestene o le fa msinonga o fanua maswafa mai nisi o tātou tala o tala i talonga o le li talavau o Victory Wang Sun le ua whaamanuia ina mo whaapaleina i le tūlanga pe ona iai ia se tauwanga whaaletino bodybuilding i competition sa whaia i Amerika Samoa le whaingoina o le Mr. American Samoa lua wheluas fulma le lua o le sunga ia Victory Wang Sun o se li talavau mai i le awhio ango iwa i sa la whai meise o sinamonga i le motu i upolo nei. Na malanga atu lau malanga le nei ia Samoa ia ilano le whaamanu o le Bodybuilding Federation ia po o le whaabatonga o lau whaaletino ma lau tino o Samoa i le aso whareili o le vai aso kutua nai a o le aso tau nai tono Amerika Samoa le aso sara nai Samoa nei tuto tasi na whaataunu i nai lea whaamoe moe ia man whaatau taia lea ia e le whaabatonga o ta ua o le Sauia International Bodybuilding Federation i Amerika Samoa ma u whaamawina o le tausanga e lua afe se fulu ma le valu le sa umia i stasio alo Samoa ia le taino ia po o le tūlanga fo i le siompini le whaingoina le Mr. American Samoa le li nei o Benjamin Matalefili ia lua afe se fulu ma le iwa lua afe lua se fulu ia sa umia i lava ia e le sui lava nei ia Samoa tuto tasi ia le fusila nei ia po o le pale foi o le Mr. American Samoa taluai ona o le tūlanga o afianga o le COVID-19 ma le iwana le mwhaiona whaataunuina le Mr. American Samoa International lea la whato ato e whaataunuina i le tausanga nei o lea la ia ua whaapena o na whaapalei nai stasi fo i sui talavu mai i Samoa nei ia alo whaapena o na tolengi nei le whale tolengi ia o le Jawstream ina iloto pa o se fianga ina nei ali talavu ona umwhai o na whaataunuina ni sio sini mamiti ia sa whaapena ia o le tau mawhai mai ai le telo tausanga mo le silafia o le sunga ia Victory Wang Sun ia o se tasi nei o le talavou na amata mai lava le telo proclame fai whaamalustino tino ino tonu lava o le tātou tino ma sa tau wa fo ini se tau wanga sa whai Samoa sa whaingoina o le Mr. Samoa ia pei ona iai le tausanga o tona i ma na whaapena fo ina whaamunia ina i le vaenga la iti po le vaenga le tau le Junior Division le sa whaapalei nai ia i le fo ia tauwanga i le tausanga e lua whelua se funo ma le tasi o le whaamoemoenga o le neita longa morisi le fia o le tātou tino ina ia whaa pena lau whaa lau iloa le tūlanga o le ola maloloina ma le soifua manuia o tino mai se o le taumawhai ina ia whaa marusia le tūlanga ia o le taumawha i mea ai paleni o le taulunga nao tātou tala o le nei a solua manuia tele whaamoe ma le amatanga o le nei masina i lau fōlaunga tātou whiloa i tai au i la solulu mo le taminei pa soifua ia a whaia te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto o le Pasifika e peo fiti matonga e na o le tasi lava le maketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market e le ngata i fua whatoanga e maua fo'i ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E pea ona uwhai atu e te maua uma o loa mai atu moto o le Pasifika o le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atunu o fiti kako karongi ue fo'i ia soi maua fo'i le umala mai tonga e le ngata i lea mo i la tau e fia le tātou tama o le whae e te maua uma lava i Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei e maua tātou pusa pisupo tu ainga le lei ia leo le pama le ngata fo'i lea maua pusa moa i so si tu ainga sizes whapea fo'i la kako pusa siu pipi panse mai ngar ka pusa siu ngar whamole mole tai
tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalavlave in bulk i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le aunanga le Tasi Market. Aua nei e tūmuri, ai alofa i nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o aunanga ua tā ua le money grant. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo papakura i South-Auckland. Can you be my wife? Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Se me gana mo vine kwai. Among yo kolos fanga uma vakulo talo fakacho celebrate los fanga yo tamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o sini pe Uso, fang ko kongi member fufu. Yeah, okay, so for. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo ko welcome to Thomasin. Maro. Pe mo. Talo von Vacha. If fa filo im fa talo fa tu le mai mo fa fonga le tatu tunu le o tatu o lia le o ya so le masina le nei o November.